Bu soğuş bitmişe kanal olmayınca bir kişiler. Kişiye vatar için тоже дух надо переломить. Bunda kişiye vatara gerek. Senat neyse senat olur. До слез, говорит, жалко этих ребят. Они, говорит, грязные, чумазые. Живут, говорит, на шишиге. Я, говорит, заметил то, что, говорит, когда они груз получили, не хотели туда-обратно идти. Bizim o'zimizdan qaytganda mashina turib chiqqani, ipning bir boshidan chiqqanlar rosa, bir boshidan o'zimiz, если честно признаться. Ildar mana qaytgan kunning ikkinchi kuni ish chiqqan turibdi. Любые, говорит, крема, трескается кожа, любой витамин, в любом варианте, говорит, вот до такой степени ребята плохо там, дырсыгын aytgan где-то. Mana жылы әйберләр, любой, булочный булса да ярый, монда уже җылы әйбер димәгән, отстиранный, чиста, җылы носки сырыйларындалар, аяк киемнәре, берцы булмаса пойдет и куни текни, любой әйбер пара, моналарны әйтүенчә, потому что осколок-то не дәйрелә, подошвалары киселеп бетә. Буквально, говорит, недели две аяк киеменә, от силы, говорит. Все, говорит, менә теге киселеп нитеп бетә, аяк киемнәре, тем более менә бу суыкта, шул кисек җиргә китеп барады. Ну, говорит, у ребят, говорит, очень плачевное, говорит, состояние. Даже кешегә сугышканда сугар өчен еще дух надо переломить. Монда кешегә ватарга керек, сен атмыйсың икән, сен аталар. Это тоже психологически, аны сөйләмиләр, нитмиләр. Но это надо осознать. Кайбер кеше менән китеп бит әйтми. Монда приходится убивать.